Silikali cia kaunti va ukamba nisyendeka kwikia mawalanio mailu kuendeesya na mbee imwe ya Milati ya uthukumi ila yatiiwe yiendeeye ni utongoi wa magavana avitu munomuno maunduni ma uiiti nzikaioni cia kwikiithya kana enenthi nimatetheka amwe maineena maineena kyumwani ki magavana onthe methi wa maitwa cia kikalo cha vamwe kuthuima matambia ma maendeleo ala mosetwe ni kaunti kivathukanio cha Silikali kwambia uni kuya Eldoret kaunti ni ya Uasin Gishu ni mawetata undu wa kumacha kusia undu uthukumi miveani imwe utiitwe na itina munomuno maunduni ma uiiti na uima wa Amwe. Kennedy Mulinge na ilivoti kuma Kibwezi. Magavana onthe miongoni na muonza manthi ya Kenya mayekwatiwa kuungana na atongo yangi kuumbano wa devolution conference kyumwani ki musini wa Eldoret kaunti ni Uasin Gishu. Enenthi nimenda kitina kinene cha unenanya wa kwithwa nundu wa kuendeewa kwa Milati la ithe wevaniwe kaunti ni kivathukanio tuna wa magavana kuma utongoini na utongo wembia kulika. Maiwatakita kiendeea kuya kaunti mbingi cia ukambani kumana na kulekelwa kwa Milati utongo muvitu munomuviane ya uiiti kaunti ni ii. Maundu ala onthe mekitwe twasicha kitwi, twasicha masaku na twasicha ukamba. Nitukuona mangavana mate utambia. Andu mama kuweni ni mathinite muno kugobika bau. Nundu wa masipitali uiiti wenthi ambulance mundu omea aigua kutwawa balo kutwawa kuni wasijua bakubengilie 10 na mundu zile muwau ni muziende na chau na ambulance zewane cia mana pai zethia merati kiwe ne manga maumie no tatungwa netina kana no kita kwa kana kugine wanthi kisa na maana no kwazia ndo kwenda kwete project yaku kana policies yaku. Mufia wa uiiti kaunti ya Makueni uweta kana tomwe uendea kukoneka kwa vanene kumana na kila enenthi kaunti ni ime watatokosikani wanda wa masivitali ni aingi maineena maiweta tamalasmika kuandika wanda wa ila Kwendeka matumia ndukani cia ndawa kumana na masivitali maingi ma Silikali ma kaunti kwithwa matena ndawa. Ngavana Mutula Kilonzo alika aina njenda ila watu ita cia kula yulwa kwithia atendo ngavana lakini ndisi ni mbesa wenda ila cio ngavana kana enda nguma nundu yukukopikia buno thi masivitali kadi yesu ya universal health care yambatiwe ya byangili nituona ate ne cietangazwa na enenthi maithujwa yulwa kosa kadi isu lakini ni umunthi ikadi ciakilile kakadi tikakane kakibutha ono ika ina weya iyo oine wanengilie mwe na wathi na kona pekela uiiti we ukona hospitali masipitali alange mabingwa ngiwe ma dispensary motazirita mabingi ndo mabinga azazita niki kuindawa wethi andu mapalo kwangite bau nazi we no yene kwekala nthi mana na ndizi ndo mai bamusala iyo ni hasara kwa kaunti itu. Enenthi amaendekithia tambia metoki kuosa kuthinikia muvea u kati wa Milati ya mivengi kivathukanio ile kwa mita kaunti ni ya Makueni. Silikali ya Makueni yailite kwithia kindu cha mbee jezi chobo wa uima nundu maundu alangi makoketina ko utwendo kukulya endani batoneka umebuvu no tuka wambe kwa mbozi chobo wa sibitali we mwene wiyete ukosiche na watwika ndu kuendea wende abakiledu andu maende no thina ukethia utona kukira wambe yotutala makwaza na ithe tutina thina machine ila cha dialysis wataba jage buthake bwana tiri isociona kukobikiwa munde na waja metuki Makueni ne kwethia yena machine iso twendo kukulya ni mbeza cia kwa miye kuya yului na twigwa mbeza ni cia umie kana kitite kwikala bubu bizini ukuna we mwa undu maluka Mutula na wale ku maluka ithe to kwa maluka na kula zito. Delivoti ya Mutongoi TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.